no Vicky Anji angu akemba kano mbalowozaako kagemye wansi ni wangulu sala daima wali wakalikula akemba baketa lulibolo yes we nawo weizaako mbalowozaako yes wesizeeki anti kati weba kuwera amatu omusoga akobati omulalu watanira inina wonguliranga ayinza okuwona yekyusa so kati weba mpereera amatu wenina okuba wera buli kyenina ekituufu kubanga titera agaba bifu wabula ebiseera babere bakali kumpatation so mukama mulungi akaseera kona intisado n'akaire Noviki na shining yamani so kati weba mpereera amatu ndokuba buli kirungi kyenina kyate mukasera kabagampereire yamani kati mpegano oidengeri jo wakasoko okujja ku media kuno ya Dr. Osei media twatenda okumana ebyafaayo Noviki ni nani musoga oba kubate ekyo tetukiribuzibwa mulundi gwirako kuba tuba twategeera Noviki musoga Noviki muki mazima gaiti Noviki ndi mwana musogo muzalo wenzalo yobusembatya wano kumpya ya enzalibwa wano mami ni daddy balamu they are live and kicking yamani Noviki sano wangalira wati sano mpangalira mu kibuga kye Kampala mu katundu kebeta Kireka kati dinde no yakukola kyo kujivaamu walumukire no just tugezako kwetanira mu central solo kuba endongo ngesansana cause tulibe ba region tulibe ba worldwide oba country wide tuemba country wide oba worldwide so nasigala mu region ndalo oba oli awo oyinza ofundikira nga region ndane kuwaira amato ino okutalaga kamango mane ndeno yona je kutalagira bandidi siri kuba no kwepikira mu busogo oti mwana ninzo wakabe ninzali wo ninzali ku ngobo lyawo ne wotuka no wobuka noje bugwereti bakwidi tichikola magulu aye watola wa sente Noviki ngafuna sente ngoli mwana muto kubanga emoto nzenkwe uniza ku motoka Noviki emotoka eyo teri wajifuna otya nendo kumana amazima gandi sala da ba fans bange ba fans kastaba kona kubuli bakona buli kimu kitambulanga yo onoso ni waidifu ano to kumana baba tufu motoka eyo kubanga abasinga bane mbusoga abana balivuga motoka yunganga yugigiga ai kati we motoka eyo kubanga eritambula mu namba nempyaka yeso amazima galindi tulinene mbediriku tubanene mbediriku tulikwetanirwanga ba promoter abaliku atenga basoto wa sente dimala yeso chechizize ndongo yebusoga wano Noviki ngeyo mukubona okuko kubanga olwire mu ndongo yebusoga ekiriko ni ndongo yebusoga wano kiriva ku ekiriko ni ndongo yebusoga ba manager wazira manager asobola kutegeera nti ono mwana asobola okola ekirungi kamugeme ku waira ali ku 0 level mumute ku top batera kubukira bitogoite wali eriyeda kwa nti ba presenter bali ko bono inene ndongo y'abantu ba presenter bona fine bali mu wabula tibona tituli suppose dino kuba ba presenter banafu ya matu kwanga zena wembere wane busoga nkubyene embode ne dijam mai so ayinga badi bakudisa wansi so ekyo kyo nkito lake birozo na abayima amatu naja na abali janinze okitegeera kubanga wanakoba ati ate capitation njuwe balaba likunafuya ojafundikiranga weno nafuyiwe yamani kubanga ekibuzo kida kyabuzibwa Noviki ebiseera ebyo twako ku mukivu wano musoga wafuna moko kwawe echa ligundi yali stand oba kati amazima gali nti busoga mugundi yani kamyoni wayemba nti basimojire loza abandi balisimanga era omuntu omukwife wane busoga akutwike kozi shows enene debusoga wano obula obisere bisinga tulikemba ngaleti kirwa nsonga nti abantu batitutuse mu time twatutuse mu time ayo mwembe omune n'olubayi ngaidye gwe bali kuwanga tension yamani kitegema so twabanga tulinigirizibwa mu mbero tine bwa tusigala tulemera ku obuli abantu tulifuka abamu kubembe abane nawe bali kwa tension nga niwa abantu sereti bamuwera kwegamba waidanga oli mulwaire exactly ba kulwisa okwemba natuke sawa dali munana kuba twalinganga inuma baka stage inuma ngani kubona ngembera do tidali nungi ngolukuwa yanga bwotyama I was there immediately atina liwo mutime ngandi ndi sawa de bampaire kasadi tukanja performing anafundikira ngane mbye sawa dali munana kumwenda gwabwire ndidye mu kituda tili suppose kujanga andi anga neronda ndi nja kujandi obumpwanchi business ende seje nino je ndidye okola mutime je bampaire ku malempanike ukitegera nabo munga ndi mulwaire inkali kulya nemereire nkoye kati omuntu kambuze omuntu aba asubira kyekirako
era nageza kuino guminkiriza kubanga naye nsubira okubanga ndina okufuna amafuta genjo kuwa amafuta ndiriwe Kampala ni timu yange tigampe bamute sobola okubanga abo bato performinze tosobola kutola balance ate balance abasinga bambi abasinga gwe tusigaze okufuna amafuta akatwiza ewaka ukitegera so nga nino okugeza ngawe kisoboka performing malenje tole balance ku mulyango ndirewa wabula abasinga bakirowooza kwa distant tisobola kuwakanya ndowooza kubanga iyo ebirowoozo byo bikomaawo ukitegera buli yakirowooza atyo endowooza sobola giwakanya ebirowoozo binawe bikoma ebyabandi bebitandikira kubanga byongerayo so nga bwe kyali tisobola kukisazaamu n'abata akitwala nkituufu mubufu bwe mwakitwalira mukama bampera omukisa yamani radio kyekasinze gyowinimiza mukoti radio nekitufe enwaine kuko oba esobola okubanga enamba kuko okusinga radio tulina mu Busoga wano yamani abantu ebirungi bisimibwa tetusimanga nga divirewo banga eriere divirewo amazima gali nti nze mbwanje etambwa buli presenter yali antaire ku mukono omwidi naba abantu lako mukono nga wire bakali kuntaku kumbaidi ukitegera naba ali kunemesa okubanga endonga ngegowinga viral mbaidi naba ali supportive kusaidia yange mbaidi radio ediri soboire okubanga dinta contribution indeed na dinta soboire dona indeed ukitegera so radio jansoka nayo ebeire Baba FM iyo ni radio yanzala kubanga yo yandeta kuva mukapera exactly nedi yanzala okuva mukapera yandeta yangabuli radio zedindi edindi dijirenga dinwana kudona dinwana kudiriwo fine wabula tis da kubanti radio yonke yone enkoze radio zini nje dijirenga dona dimpa platforms data sobole kumena kubanga ninji wabula mu radio zedo no mubire ba presenter kabira tenga benda kuvunza ngabo bakuba kuvunza baba presenter wano bona baida beta mu kitu ekyobuganti bwoba kabiri presenter wano bo force cerebro antikati obuziwe buli kuvanga ba presenter ko efula ba manager ba bembi afundikira ngo omwembi egwali kwenda okweta omwembi muwensi yona era biranti omwembi tasobola kwemba mbale that very day nayemba Kampala nayemba Kamuli nayemba Mayuge oba nayemba Mbarala buli mwembi bamubukinga kululwe alwacho muzogo gukulirira mu Busoga wano muzogo okula mu Busoga wano tidi nsonga lwaki gukuzi wabula buli muze gulwanibwa kwera gwawo ndi dinti ekyo kijja kuvaawo era oboli awo abaana abali kuvaayo wansi nga batawe embera nti twena tuli basita kozi ebyendongo byakwejubisa otejubisa zira kujubisa nze mpagira buli mwana ali kuvaayo nakoba ati ndi wakabi oli wakabi blood era ezira ajja kukona ku ezira ajja kulemesa kutuka wandi enzo otuke wabula wejubise ngota ku nebikolwa ya man cause wona jubisa nga rolita kubikolwa bana banafuye ndongo bajja kuidanga bakukuba nga bakwisa wansi ano Vicky munange twije tubonanga abembi bembe nemba tebatako ku video kati olwa iwe ekikakumyenganiwe no Vicky chichiye mazima galinti ekintu introduce nze Novik ekimutere mu bantu nti nono Novik cause nze ndi omuntu atukantu bateganya noyo Novik webale oyino okola empisa omwembi eno enafa yenkano oyino okuba n'empisa cause vitu ba public figures wona vayo nokola akasobya katono kati oba neojano lya ekiduma obuduma ku street bajja kukotinga weba itona tuvani hapa tetienda dumo kumulya obula ntitibuli kintu tulina ekintu